Kardom. Kat News na labitung pen, suri-suri Deepavali Kardom nang nitum kadogawe panta pajuriklo. Deepavali amelur atur kitur bong asong thak-thaksi nang litum akaya long ta atur kemi lapen atur kangsam padowerlona. Kat News channel abitung ahin pen suri-suri ahir jume. Kibi githi Orte injir jirpo jirpi fisar pusar Lapen karbiang long kachinghong arat. Doana panta pajuriklo. Kardom. Karbiang long Autonomous Council CEM pen tumpreng along Hong Parla la pen paisong apan long ekesong. Danarong patuak klam along Zonal Karbi Youth Festival Kibiadim Kapang Tiramo Kedeng. Difu taradong along ta atur arong ojay Katalondun. Kardom, Nili Karbia Birta Thanbang, Sami Bilban Krupi, Nonarjuik Tha Birtang Ton Pen, Kali Puja La Pen Diwali Arong Ajayang Bong, Pre, Nipai Chris Kep Arni Karbiang Autonomous Council CEM, Tuliram Rong Hang Pen Tumpreng Ganganar Along Akimi Hong Parlahem Ing Pusi, Rat Arideng Pajir. Kali Puja La Pen Diwali Mati, Arong Ajayang Bong, Pre, Nipai Chris Kep Arni, Karbiang Autonomous Council Work Branch Pen Kimakimi, Hong Parla Ing Pusi, Rat Arideng Pajir Pontanglo. CEM Tuliram Rong Hang Sila So Hong Parla Hem Kimi Ing Pulo. Alangli, Tisuarong Kali Mondira Long, Kasalam Pai Songa Kimia Panta, Long E Sompon. Nomatic Constituency MAC, Lapen Ari Sangho Tum Zonal Karbi Youth Festival Kibiadim, Danarong Batua Klamalong Pre, Nipai Inkoi Arni Karkokar Pekpen, Kasalogamu Pachunpon. Danarong Patua Klamalong Zonal Karbi Rusunim So Arong Ajukipa Doadim, Pre, Nipai Inkoi Arni Karkokar Pegakam Klempen Kapang Tiramo Dengpon. MAC Ritishing Hikita Pen, Kiklem Kapang Tiramo along Danarong Bazar Committee Maipu, Joycing Crow, Kongchun Bang Prodip Ingti, KSA Zonal Committee Lapen Penaan Pinso Arlo Chetong Dun Pen, Patua Klam Atoka No Anta, Pang Thaisi, Pang Tirpon Lo. Hello, so dilitum rong aje cetek long lo dak den rong ahawal. Kadu ko we rat tum sitamelo ninga rong cepaklang lo, cepate tum ke Charlie tum tamenang Charlie lo. Itum jutang bang cepang tirji pu sonsi litum mata sonsi. Hello, so aside ang det pena pisi tamelo itum dak kiche kadu we celang nu si sondolo. Pasi kadu we rat tum khai ke pangthir ason itum abdi maklong da che pangthir ji kadu gowe diri kama mai pu bencheng lok amai pu a committee tum kadu gowe reception committee lapen KCS lapen dak denarong hawar akithe giding atum jingwai jingsai pe ni tum dak denarong la so pathua klam nong sitamelo anso se ke pathir ke pangthir konji pan sitamelo mukebang ji arni sidame palang messenger asai deng ponsi ni tum kadu gawe cerap ceto pen piniarni itum kam klem pon ikla Kardom. Milur ke kai pensi difu taradong arong asota atura arong ajay mate Diwali Talondun pese Kat News along Birtanang Pali. Difu taradong arong asor tapre nipai krisir kep arni atur arong aje Talondun pen Karbi Anglong monsam ke doji aphan lapen hirjumi kelong ji aphan Arnam Ardon Renti taradong arong sarte Bikram Singh Phangcho lapen Amerika atum kacerap kaceto pen si atur arong aje Katalonamo Paplengdun. Program dengpon bom ladet kali nitum lasologot Shivratri Ganesh Puja apen ke Biswakarma Puja ben tenglok nitum la Hindu aron apen kopi bi mage mani ili Karbi honghari tumda kaddo et manda mani dun posi nilihin benta la so aron function kon jeneba amiও উইনো যেনেকুৱা বুদ্ধিজীৱী হওক জ্ঞানজীৱী হওক যিকোনো উৎসৱে হওক যেন এনেকুৱা হিচাপত আমিও এই তাৰাদং গাঁৱে পিছ হৈ যেনিবা থাকিব নিবিচাৰে।
non malom sopor phan dihina pharman bertamo ington paniksina Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. House of Milin. Discount on all collection. 70% discount on items like ornaments, earrings, garments, dress, shoes, bags, baby blanket, etc. No discount on new collection. It remains as usual. House of Milin, Main Market, near Day Engineering, Difu, Karbi Anglong, Assam. Please step in. Milin Showroom. All kind of Karbi traditional and handloom handicrafts and ornaments are available here, along with gents, ladies and kids garments are also available here. Milin Showroom, MG Road, Main Market, opposite TOP. For more details, contact 9435433011. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haibo. Nonjong itong geham gich kimji phansi ji tham bomlo. Nongi pray to duklo. Nilita hemgimi kim bomlo. Sita lahayala ben asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge Tata Tiscon SD bar pensi kimponlo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selam Pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesri alang hithi kulat along Longpon Ikji. Kang sirtang kijun alang Tharwe alang Theso alang kecu ajam tu Tharmit aduk Thelua Kreng Chitronola Upthor pen Chenglok Ongdung Hemalong akenang sot hormu Longpon Ikji. Dihina mo piputot birtalong wangchulo. Hanjang lang soalong pre ni pai ingkoi arni sarupothar constituency a Pharman VDC akimia phan karchuamai pado. Karbi Anglong along Pangrumpet MSC constituency ingkoi trok ando. A
constituency tin along VDC mate Village Development Committee Kechari Jia Phan Chairman Arpu Pek Pontanglo Sadupathar constituency of Harmana Phanta VDC Chairman Akimi Bat Ponlo Sadupathar Phan Kilongdun VDC Akimia Phan Pre Niphai Ingkoi Arni Hanjanglang Salong Card Choasai Padopon Pusi Niletum Bokajana Pherangke Pen Card News Salong Birta Nangpale Karbi Anglong Penang Ana Dimalong Diwali la pen Kali Puja Katalon tu na Birta nile tuma Pherang Kepen Card News Salong Birta nang Palirenti Karbi Anglong ta Penang Ana Diwali la pen Kali Puja mate atura rongaje Talondon Renti Notun boss di Viveka Yuwa Sangha pen Parukawa Havar Akasi Gongalong Kali Puja Talondon Kali Puja jay Megalong Alon ke pado Japan Sangha pen tuwarpi Kengkeng Akasi Gongaan Arbu ka jengta pado Dipurong Sophia Kulat Hehuyalong ta Penua rong along Saki Melur Kaidun pen Kali Puja la pen atura rong aje Talondon Renti Birta Bangkila Pansi Kangton Poniglo Lain Bom Card News Channel Dome Thakme Kurang Tu